Wa amatatu ile so le asamoa mua o Aperila ona si ile tau le penisini kiso markarsini. Il famtalaga mai le malo o ta uai. E tolu tesima le tasi sene le ua si iti ai le tau le penisini mai le lua ta la valu lua le lua ta la valu lima. O le kiso wa si ile iwa tesima le iwa sene mai le lua ta la iwa ile tolu ta la o iwa sene ile lita. Kala sini wa si itia le ono tesima le valu sene ile lita. Mai le lua ta la ono tolu sene, ile lua ta la fitu se fulu sene ile lita. O le tau le soau, o le masina leo a Aprila, o lo fua ile soau utaunu o Februari mai Singapore, ae o mai i Samoa ile astolua lima o mati. Ae o le si itia ile tau le maketi o atangiai, a fianga o fetau inga Iran, itala e luma Amerika. O le isi uta soau ua Samoa e taunu uze taimi o mati i Aprila, mo le masina o Mei. Ai o le tau fōu so au mo Aprila, penisini e lua tāla valu lima le lita, o le kiso e tolu tāla ma le iwa sene, kalasini lua tāla fitu su sene le lita. Ele o mawhai lava se kampani telefoni whea vea i o iai nei alato o nanga i lo tātou tunu. O na whaola telefoni whea vea i le vautele, i le vao pua masamalai ulu. O le isile o ngā nu tele i sala whai, Faatasia i matotonu o isi nuu i le motu. Talu lava ona tau nuu au nanga o telefoni whea vea i Samoa. La tau tele o mawhai lava ona whaao laini telefoni. E ui o whaalawi loa o le si itia o le masau, o whai tau sanga, o whaalawi loa ai pea peitai. O le whaale tonu lava lea i tātou te luina ai lava, le fasilingi ai pea o pulenga o company telefoni, taini o whaatala noanga whaalawa i tele male au whaasalalau. O le vai aso nei, na tātou toe ui ai fo'i, le tu i mātu o le motele mai loa ai, o lo pe lava telefoni pe a o atu ina te atu pua ma wha solo atu i le vautele, mo le umi e silia le tolu se furu minute. O a fianga o le nafa le tonu wha a wau so ta inga tele vabave ma telefoni, pe a tupu se wha alawe lawe tau ta avale i lea vaenga o le awala, e wha inga ta o na maua se so ta inga mo se so soani. O pui ngol sango le mula utele i tu ta ua lea, na ta ua le au malanga tu i upunu nei e au lava, o na ola laina telefoni le na vaenga o le tu i mātu o savai. Inisi o tala mai ta longa e lua malai lea ua mautinoa mo le liki kilikiti e Samoa, o le sailinga oni awe ta alo le ipu sampini o sisi ngā fu alua o luono. Mo le taimi nei lava ia, i wha maunga lea aloa ia pe on sauno le whionga le prestene o le kirikiti Samoa, le sunga fiu siolo. A o tāpena ai mo le fono a ka apeteni a au o atu le wha se fulu au alii, ma le se fulu au ta maitai lea ua wha ilo atu mana o ngai fia a wai. E ese mai au masi i mai Amelika Samoa i le taimi le sailinga siampini, i le mai aso le sisi ngā fu alu o luono. Peta i mo le taimi nei o lo o wha mautu malai mo le wha moe, ma amatai loa le whaasolonga o tā longa. Sau no fiu e wha i punu, ma sa ili mai ai au e se e atu ilunga, ia ma wha awa watua i sa ili ngā o le simpini. O le tā longa liki o le fua le nei lua o nuono, o ta pena le malo e pe on sau no le pāle mia, sunga lau le mali e tōpla te vau le o tepla te vau fōsi shmet, o le ata pena umalawa i le malo wha i longa mafsosoani, i lona wha taunuina. Pei foi, ona lautongi aitu unga o fotasi, va alo, va kulula, ta longa wha Samoa, o wha aili puto vanga o savali a onga, ma wha fianga e pei ona sasa wai, i le sili e le lima se fulu tau sanga tanuai. Ai, o le ta longa o le kirikiti Samoa le o saunono na prestene fiusiolo, o atu le wha se fulu kapteni po au o lii, male se fulu au tamaitai, o ane o la tau mana o ngai fia awai uma, i le wha moe. E sili el se fulu au loka pi o le tamil sanga le au taito sulu lima leo lo whanga solo i nei savai. Mo le taimi nei wo so o le lua vai asa o manu malo o le sulu lima le vai aisa. O le ta longa len amata i ta longa taito fitu, ai o le ufa solo i ta longa taito sulu lima. O au ta alo loka pi mai sa sina e o atu i sale aula, leo lo ta alo i nei asto na il malai o le aunga tulanga lua i matapo o sa maunga. O le ta longa le asto na i taluai, na ta alo ele vai aisa malitui, ma lo vai aisa ai olumatu, na manu malo mai ele vai aisa ya le fangoli, ma fao mai ele talita ua faitau vai aso talu ona no fuai.
Peitai, o lo malolo ai ta'alonga mo le nei vai aso i le whamanatuina o le aso maliu Yesu Kiriso. O ua tam ta'alo le vai aisa e te tau lava, o na whinau le au, talo le o tolu tō ninga fōu, o so o mai, ai o le malosi fo'i o le tapua i ngā tama whanau mai atunu o e mamao. Talu ona o whanga solo le iuhi la kapile nei e le ituatane, ua o se awala sili e whaafealo whani ei tūpulanga o le motu, ai o le ave sea mai leo le tango fio whala u whaasaina, ai o le inu mi o le ava malosi. O le fionga le palmia, sunga la ule le mali tō plata i vau le watea, plata i vau Fosi Schmidt, o lo ave ai nei mo whaatamao le iuni a le ituatane. Ua whamawina ai nei leisi palo tala i te tapena i aile komisina o palo tamalon ofisa mo le itu malo sa fatalua. Ina ua umane le funo le itu malo le vai sanai. Ma au tasi ele whaase ese mai o lana whaipule. Le fionga atu i a fuatongi le toa mai le HRPP mo le fas. Na taua le fionga le whaipule atu i a pae le toa i le talamuamilia. Le taunu ungo le fono lo na itu malo i le so. Ma au tasi ai e toe whaile la tu palo tala i titi. Mo le ala o mea malwhamle ina o tula fono palota. O le aunga ina ia vea ai ma whaipule o le itu o le malo, le fas. O le itu malo leo lo tu matila la volo la tu langalongo ina o le malo. Malana ati na e le ploketi e tu malo mo le manui o tangata lautele. E se mai a sa fatalua. Ai o lo fatali e nei fo il palo tala i titi mo vai maunga tolu. Wa iai fo ili mana ongo o le nai tu malo. E lango le whainga malo le fas. Ma whaase e atu iai, lo lato whaipule lea sa tula i mai iai, le fionga tai o li seu, saunia, fiti, ai masu. Ma le tu malo whale a lilitasi, le anwha lea o ngā ina le whaamsinonga, o pālota le no fōa o le tu malo. E ui ina taati ai nei le tālu sanga le fionga tu e lupe pōmuri no kone semo, mo le whaamasinonga e toi ilo le nafa ai unga. Peitai, o le sava wali ese o whaipule o le HRPP o se filifilinga, o lo langalango ina whaatasi o lato i tūmalo e pei o na mōli mawina mō vai maunga tolu ma sā whatalua i le vai asanei. O wherawa leo te iai, o le arawanga whauwhai o te iai, e tu ato e lo malos, lo loa. E tai o nā malos i pa nai loa, e whamoe po whera iai ki ngaro o tūmalo. E le mamai tapu o ese mai tapu piti. Ni mama aisa la la o te tonu ya na fa vai papa ana fa fa vai eta e tani tawa titi o ana tonu ya na fa vai na pisa mo ya tani nem fa sinia lo tanata ya ma ku ele finia no tanaka ona taiao ya tu itai ele o tanto ele tu famoso sexy ora foi maka ko le afio mai maka mai ao se wa fast kuma ka ko kumano era o loko ko mo ya ku ya kafa o le fokwana fa vai pau ka male kumano ora ka foi le ku nana mana ka kan ya ku sa tu no fano ela o fafa kupu mane o ia o kumano te ka ko mo mori ku ya le me lai fai ro ko ye upu o foi le o chapa o ka ko na mo ku lai vai mo ka mo fai ka ko ya ave ka ko fai pure ile me mo ya ka ko kumano ya o la ka kala le